Vai pule fa malo, lo to fiole toto male fue. Ole le uli tu malo, fa fetai mo awala ngalue. O sole o fa tamba a, fai mo sui si a mama mo so se tole le o to tu ia oda. Vai pule fa malo, lo to fiole toto male fue. Ole le uli tu malo, fa fetai mo awala ngalue. O sole o fa tamba a, fai mo sui si a mama so se tole le o to tu ia fanga. Elilo mai Beyoncé, fai no tale le yo lana. Eu sune tai au puma le amo. E assim lai me fanga. Foi me fanga lo tama tu i ole la ele ma manga ma le ele la no ma au ai le ma lama. Don't know what to you time. Hold up. Go talo popo fai. Se le manuia. Se i mali se follow fa pa pa le fia mai ma wai. Famo pia. Ole fano mai. Ole alzo manatu. Fai mai selfie-ka. Fai mai le tuspaya. Ole sunai faya. Eta tutte oli ma fia ya. Hold up. I'm a tall la fo. Say facing a luenga. I'm a tall sinai fole pala. I find me mama le fia. Dice te fa solo. Ami lo si uma fofa. Leo una ngauya. Talo fai male sana tao. O una talo talonga I fight talo no so atao. I say yo no I na pinga fa now. Tomana tu Penasilia na omalo Afisa malo longa Ala mai bilia kitu Ele na mosita longa Pe solo ele pase la mai sale longa Ole falo mai Ole aso manatu Fai mai safika Fai mai letu supaya Lesuna ye faya tutte oli ma fia ya. Hold up. Talofa lava malo le soifua maua malo le lava papale malo fo ile langi mama. Soifua Laaulialemalietoa isi o tātou atu nuu ia o Samoa iso lava se tafa o le nei atu nuu o ni usila nei ia ai mese fo'i o le lava loa le kelope o lo e mafuta mai ai o folo fatu ma faatalo fatu ASIATA ma tātou porokalami o le TAUTAI ia fiafi fo'i o vai aso te itasi amata mai lava le asonga fua se ia pa ia le aso foreile ia e teritonu e ia ina faiva ese Leaupepe pe upu e masania i le atu nuu tu sai fo yo le tātou porokalame e mai soro sisi mai ia ole uola ola kusia ua o nga umu fa vela ia mangai mala fakakusi le nga kusi pa ia e kele ia ole ua sisi mai ia ele o mafaila fo ona faiti ai le nga vivi le tua ma le faaftai ma le fa manu ia te ia ma fai ona tai mai lo soifua Laaulialemalietoa lo soifua manuia ia ua sisi mai ia o va ia tu ia ko mengi mau like mau love ia ona tupu ai leo se langona ma se fiafianga I le loto o lo o tutusa ta ua I whamanuianga lo tātou tapa au sili le langi o folofa ma whaatalofa ma whaafelo ia tuai ia ASIATA ma le porokalame o le TAUTAI mai le tātou Blue TV mana au nanga tautua masani mo oe I le aso ma le aso amata mai le tau le tolu le tātou talanoa au le suifua maloloina po le health talanoa ia ma le sunga ia Lorenzo Kaisara ia a fa malulu le fau ona o lo tau suia inga fu o anga COVID ma le level 4 ia o le mele o le stanto proclame le blue tape tala no ile aso le nei ai fa mo ngole aso tai ona toi folasi le mo folau e pe yo tu langa masani au nanga le tanto blue TV ma no le soi fo mo via sa o fa finga sei fa se kala sei fa se kala ia po le hale kulanga maior ka no lockdown la o ia wa te loa
o le toatele o taule mafuta mai sini Australia o Melbourne o Brisbane o nisi lava fo o sikeke o Australia me so America ia wa ile o se mea foule me fatata mati ile o se mea foule me or kaloka ia o le ala ua mantou toi o mantou ni usila o le langonga le sa langonga i le fia tausanga a toa taruai lua afe lua sfulu i le taimi lava foi whape nei whape u maa langonga sa maku langonga i foi mo le mea koe whaafare pui pui au i kongo lou lava whare ai o fifianga le loto ma le anganga whaafiloa i atua i mau wholo whantu ia e le o tau fia peti nei ai lava le au nanga ma le tautua a le tātou Blue TV ia le angai kasi o nanga e la vea i lalo le whaamalu po i leo le essential work ia e o iala ingo ka sau ka pespese ngau ka ika i oe i le official mako pule ia ia e ki monu mai lesi piko e sau ia e ki sau e pule sau loko ia oe ia ui o lea e tāua oe lau whaafonga e mai seo lau seu sila awane ngalo e umatatu o tonga o le afa o le lima i le fiafile nei no winga la le uki kilo kurkam i te milo i mato le usu matol mino jo te nei le tu live fitu lima afa le lima taime ni usila ona maua leo le tatou so tainga malana fionga ile minister o fatoanga mafainga faiva o ye foi o le minister o le fala potonga o este tausi po le steka Samoa ia malesi foi fa malu lo ilalo lava lana matanga luenga ia le vaenga foi le fala potonga o suenga fa sayanisi le sunga ile Laaulialemalietoa Polataivao Schmidt e maua ma fa tatalnoanga live io e te sila mai foi ia ile fionga ile minister ia ole aia toe au maia mana tuale sai sau no ma fa tatalnoanga verso te nei ole so ile ma por kalame ma ASIATA le TAUTAI ia ole a fa ai lo tino mai ai ia tatou ofisa ia ma le lisi fo io vaenga ole a fa pena ona mauai ia tatou containers ia ngata leo tatou oloa pai Samoa mate leo le au bina tu sa o mai lava i Samoa lo noinga ia vevela la wipuki e faisi vevela ona tatou mata o pumanta ngofie leo le alo tu ai uyo le ka ko foi mai se feska ko fa ka lofa a talo fa tu fio yo le tala le lei ta mama tina ma tutua ia o le le si vaenga levo fio lolo e ai ia me se fo le lava lo le ngata ile fa na wa onga hi kids hi children o mai auto wa auto fia wale usu fo e faile moe o fale o wa va fanga lo le moe ngi ka ia ele faina e si lava le puipuia nai lo le tautonga fitia au tatou ia ile level 4 o te mata lava fo ia o tautua i fo i se tasi o ala leo fo i nai tau te si la fia te mi tonu lava fo i fa penne sa tau fai to ia ma tau por kalame ai te leo le la tau sa vala au mai ma le tulango le la tau fa soa mai fo awa ole upo mo na tau malanga mai lava ia tunu i fa fo le ale tau le afia sa mo i vaenga i la utara le la fia ai wa ma sani lava i lo tanto wo mai kausanga go mai sa mo i nei tunu o America Australia e mago lo nga luenga wa nga lu fo fa na ma tutua manisi pe fo linga mai wa ngalo ya ka ko ule kulanga fo ile lo fainga lo kula fiafi a fia fale ainga ia tal no nga matua ma fa na por kram fa penga pe fo linga mai wa ngaloma ono le tulanga fo ile ia ele fo si ka kio mana tulanga sai o tatou Samoa e kasiar ka fainga ruenga le ainga ko sfu ia e fika ele fiafi e ta lo le fainga lo kula fiafi wa poko o mai lava o le fa na o taito o lua ma fa na ia o le au faia va o le ngofukangi o le au tautua o le au ma ta unga fa Samoa sa o fanga uma le taimi tas e ta yo tatou malanga mai ma le motu ai ma le taula ia o tatou malanga mai nei tunu ma fa au pe ma filifili e veo atunu o tatou sa ilinga manuia ia wa seems to ele fa pe wangalo ai o tau le to tupu le tulanga lea ia ele kiusis mana tua usul ka mamar ki nga fa kai nga usul o ngorkai e manava mai po se me o le lua le uli ia ai e usua kule o kamakua por kenye makua ia fa ko ala ku fa ai kula wa le fe tau ai mataimi e no nofo faatasi ai o se ainga se to e tau tapu ma to e puti ia ma to e ofo
tūlanga fo i o tēne tātou tūmanga wha sa moe pei o awhia whiwhai ngā roka. O lea la ua saule level 4. Saule akata mai kiki sa vai. Ai wasta. O lea la ua saule level 4. Koe mo morisa o mai aer kamaranga. Mo moli mai kama fo ilele o mai ngofo lele ile fale. Awa ua le toi se tūlanga fo ilele o manava mai o tamai lea uli sau whaisinganga mo ingi wai pe o langa routine lea. Mangava mai. Pese mo inga ko inga. Ia nganga ke ia aer ko inga pose me o le afo lima. Sabari vali lo TAP. Sabari vali lo peki singanga. O fori ngona so fongo le singa. O tala noi nei vai. Ia wala ko mengo ka vai fo ino tau mai fo. Eita. O le ko saur kamale o COVID le level 4. To e momoli uma mai a inga. Se ivanga ngai. Vanga nai. Ia ila to o la to fa ia tu langa le o nga ruenga essential work. Ia matulanga fa pena. Ia le lai ai se ka ko atu bombo. Ina ini so tatu o tonga mani so vai fa pena. Le to e se furu tolu minute. Ona maworo tatu so tainga. Ma le fionga ia por sunga Laaulialemalietoa le fionga fo i le minister o faato anga ia renga te le o fainga faiva o so enga fa sai nisi. Ia fa pe foi la este tausi. E tele na tatu fisili le lei. Ai fai foi o lei ia fisili manga ia. Omi mai rumo tatou screen. Ioi. Omi mai rumo kako screen. Alesi me ke isia. Ia se i moli le ngang fa taimar fa malo ina tatou company da long. Ia ma tatou tatara noai winga. Langa ka ngo display ya uko. Ia le fainga o tatou level 4. Ai me se wa ia inga le au mai so fo malo loina. Moli le ngang fa malo ma le ngang fa taitele i le fionga ya fai malo toa Ellen Towers ma le tatou Pacific Easy money transfer. Ioi, kai milangi, wala ngala fainga e fai ai lungo le online le tupe la foi Samoa e te whao ngai nei le telefoni. Ioi, te lo foi auto lava le na ua restara i le Pacific Easy, o le na ua auto silfia le au unanga, mori wha maloma le nganga wha aftai tele, e ui au te loa lai wa tapunia tele o ofisa. Ai ma fai lava no auto vilina le numera, ia e viso ta ia tuai, ina ia wha tautai mai auto tu langa fo ia whao ngai no le online service. Le gatai lea, au le whaatai ma le whaamalo mo moli atu I le tamaitai pule le fionga Falute Lene le gatai le fionga Leaupepe Talai Lene. Ia e tu sai fo yo le la au onanga le Pacific 40 ia ma le tātou dalofa voucher. Le tātou voucher fo I le whaamalofa. Moli le ngang whaamalo ono la tau tuola tau onanga. Ia ua mwhai e fo yo na apa mailo tau au e lango suare tau tua le Blue TV. Ia me se fo tātou tautai ia e mapolo kalame wha solo whaatai tele, se taimi o le awhiawhine nei. Maua ai se tātou whaatale noanga. Ia ma le fionga tamaitai pule le ngata fo, leo le fionga le li pule. Ia ma oia fo I o le tātou pule o le Pacifica Digisel. Ia I nei I New Zealand nei. Wha solo le tātou malo, whaatalo, whaate fo I sulu le MPP, Minister of Pacific People. Ia e me se fo I le tātou whaatale noanga ma le fionga. I le Minister au Pito su o William Sio. O ia foi o le minister o tangata atu motu o le Pacifica. Ia me se fo lo tau au ma le vanoa tātou te ngālu rue wha Boli atu wha malo ma le nganga wha aftai tele. Seki Works, le tamaitai pule ia Maria ma le Seki Works, ma lo le ngālu rue ma lo le tau tua atu wha aftai fo I le lango sua o tātou porokalame I vai aso te tasi. Ia le ngata I leo le Sayoriana, mea ma le tau baenga I nai whare sa moi mangele u te lo fo lai te puni. Ia aolo ia I lava fo ia awala e mawhai ai ona toi whelong mai. Pe mai ale tātou fitu aso o le lockdown. Now, tātou me ia tuai nei nisi o vaenga o le tātou lockdown. Ai le I tau tiri o atuai e whaafeiloa I ma whaatalo whaatu e le fionga I le minister o whaatoanga po le sunga le Laaulialemalietoa Polataivao Schmidt. Sika kwako kai kala oko. Manatua. Tāua kamalea. Sisira mai. O le o tātou le level 4 manatua. O fai sika ngalo ya o vaenga le level 4 wala ngol tele o level ye masangin ka ko ko paralasi ye taimi o saul tato folonga o le level 2 ma le level 3 o le level 4 la o le o fatu langa fa maro si or kamalea fai sa mask ya si mai a pengar fainga e ya ngasa mask ngai kai mi wa mara ya mara wingsing ya mar cameraman de I le o momia ya le foi kai sfurmi kam e momia tamalea pe te wherua I lava mo mia ia oe ngā lua e tāua le I o sau kambalea Ioi, ia, whanga, le I leo se gel Ioi, au le sanitizer kamalaria ia ki lingi o a au
Iyo tatafi ia fa ngada kamalea enga ki ngia mo me fo iyo lar ko fa prekange bacteria o bacterial iyo em fa fo ka ngo e maru a fa be foi la o e kering e fa ngal fa karo fa mauri fo le hongi ya mili moro mo o ru masa o mo fo a ele o se fa nga ele iyo eta ua lava ia te oe lo tau sisia o nei tulanga lua mita e mo mia e oe pe afa pe o le te alu te fai ngā ruenga fo ia essential works o tau le usu e whai ngā ruenga a ure wha ata la fonga o le si fai mo ki roko si akira ko kaimi le te lope to e varu minute o le update o tātou COVID na ua si la fia ia o te lofo la o te lele sa wha fonga ngale la update mai le fionga tamai tai pa le mia stai mi tātou atu e whatalo whato te lele o ilunga o program ai se whake au ngai vaenga ia manu tātou te le korosi Samoa i le mawhaataranoanga ma le sunga Laaulialemalietoa. O lea ua whaamaonia mai lea soana na fisanga o kasirka ko case. O lea ua whaamaonia i lea so ua whaupopo le siono ua fitu. Fitu a tātou confirmed cases i to tonu o New Zealand ai mese lavai au kila nei. Now, o le vaenga ma ale ua tula i mai tātou cases nei. O lea ua afia i masetasi o whaia onga. Whafonga le mea. O lea afia i masetasi o whaia onga. O lea ua confirm. A o ia olo o ia whaia onga pea o ina le whanau i le kolisi mawalunga leo Avondale College i West Auckland. Mana tua foi. A tatu tala noa ia Avondale College. Kasi leo o onga siampingi so o ai tauwanga Pasifika foi leo anga nu. I le Polyfest. O le winga la lau tala. Ia o ngai ia to walo mawhana wa onga Samoa po le Pasifika. Ia whaapito au ngā whala ukala ngua ia kako Samoa wai e do yengi ni fiki mangi konga fo ie o whaalongolongo mai e tatou proklame. Ai a whaapea olo walo le naea o ngā mao tauina i kolisi Avondale. Tele la kou South Auckland, tele la tau West Auckland Central ma North. A whaapea olo walo. Mana tua ole na ua saule whaailoa. Ua tatau umanei ia ila tau olo wa o oina silia i le tolu wafe varu selau. Tolu wafe varu selau ia ila tau. Olo o oina i le aonga Avondale College. O lea ole a whaanofo e sea. Isolate. For 14 days. Se furu whaaso. E tā ua lava le vaenga lea. Nanuinga, tamai te aonga o ele Samoa, ma le tamale tina o awha i eiso walo. Kusa lava po le halufa mai se re ai ele o mai ele o maua se whaamole mole. Tau se sia mautangia e sili le puipuia. Mana tua le sauar kamalele sau e tauta virant. E tapo atulo na mahalosi na ilo le COVID ia le ngarsi amale ngako fefe mai e tau sanga tanuai. O lea lau watu inatu. Ia okay. O le vaenga le la tatu ia. O le tūlanga la nai. La tau umolo o ina le aonga Avondale. Whaamole mole. Ia utangiane tūlanga au whiutanga ina na ua iei male malo. Male soifua malo ina. I tūlanga o le sifuru whaaso. O te toi foi mai. E whalau tele le tātou vaenga lea. Manatu. La tātou e moa i le ed le tasi. O lea, ia lea lau whailo mai. Leo korosi mai tātou i Samoa. I le teimile nei. Mo le sirifio o tau like, love and share tātou pokalame le e tāua lava. Befo sau pengi mi sau api. Ia e tusi e lalo ni vaenga. O le a e whafonga i mawhaataranoanga male fionga le minister. Ia, whaatalo whantu i lau fionga i le minister. Ia, manatu fo o le tā lao lona lua le nei taru mai le mai aso na tea nei. E tu sai o le tā whaatalanoanga. Ia, ma porkalame whaanga solo a lau matanga ruenga po tanga ruenga o whaatoanga ma whainga whaiva. Ia, fia lava ASIATA ma le TAUTAI iae. E toi whawhero ia tū lau fionga i lunga o le porklame, ia se i whaisau whaatalofa, a o sila mai mole maro le atunu o na tā o lo le ia tā fisili o ne yaso, maro whaalo lava. Maralangi ma i lau to whaalwai malai, siata whono whao le tātou porkalame, ia e meise le whafonga tāpua isu tātou atunu i whitai tungo le ne yaso i whaiva mga luenga e le ngata i Samoa nei. E me se foi le mamalu o se tato tunu o lo o no foai ma ai tau malele i so se tafo le lan o mo mal tato fa sala le mo nei aso ma lo le nga lue ia ma lo foi le on sai o le o tato to e lo lua sirfai le
tātou Polkalame o le TAUTAI. Malo se fua ASIATA. Ia, tati tau fai wha malo i leanga le lei, wha so le tātou tāpa au siri langi, fia la fo i le loto, vai atu suru o le tino, ia le o le nae, au ina suru o le masina i lo soifua manuia, o le nā fo e maua le fia, i ia le lofa o le atua. O le ata o le tā wha atatara noanga, ele ngata i lea o wha fisili, e tu sai o le matanga luenga, ia ma la tau anava, ia ma prokalame wha ata o toto, a wafo i le nei pae e inga. Lau fionga le minister, lau sunga le Laaulialemalietoa. O le Fisheries. E mawhai ona e wha manino le a ano tonu lava. O le matanga ruenga lea, ia ai maise o ana fuafuanga mo le anga i luma. Le vaenga fo i lea o suenga wha asaya nisi. E mawhai ona e wha manino le tūlanga. O se tasine o mtanga luenga sa whatuina le tātou malo. Mai sa o a waifo i taimina mamoli mai el parlemene mal pasiaina. Ia sa o langolongoina mal malosi ia tūlanga mai le sifulta usanga ia ele ia vea o ma minista. Taimina lau te sui Leaupepe Talai to e Leaupepe Talai. A watu e mta upu ne pasia i tonu le mota. Ona o le tūlanga o le tāua. O le nei fo i mtanga luenga le malo. O suenga whasai nisi. E sue umai fua whaeleleanga le tunu. E mawhai ai ona toe whai nisi whainga me to tia whaopopo. E mawhai ai ona toe ngaosi o loa. Ngaosi mai fua whaeleleanga. Tai pe o le talo, whai, ulu ufi, tamu. Ia manisi lava o fua o whalau aina. E fo i avoka, ia maisi. So se fua la au lava wau Yesu suenga al tato mtanga luenga nei. Ma e nae si le fia wa tele suenga wumana whai. Uma wai fo i sua popo. En fai na utu ta valeafi. Ia ma le tele lava o sua popo e fai foi meta mafa. O le whalau mata e ngosi ai le whalau mata ulu. Ia ma le tele o isi suenga wa mai anu fai le tato malo. Ma o ngā luenga wha wau ia lea wa wha wina le taimin nei i lo foi tula i atu. O le tamu fai lea e fai nisi o loa siri atu. Na e lo me masani na tato iai e iai la le mele sa tatala no ai. Pa yaso lentu ina tu nei o le mele o le talo wha aisa, ulu wha aisa, tamu wha aisa. Ia ma le tele lava o fo i lava yesi. Ia o ano ma le suaniu. O mea umana lena maua mai suenga nei el tato mtanga luenga nei o Fisheries. Ma le taimi fo isa o tula iai ave minista e luafes furuono, e luafes sufitu. Ia o ina fo isa ave il fa mua. O le taimi lan nei i le utata unu mtanga luenga. Ua maea o na whatuina se vaenga whapitoa e tau o le commercial arm. Mai sa ufi nau telefo i ta upulea o vea o minista whatuanga mua. Ina ia mawhaina iai se vaenga o le nei whala poptonga le malo. E whaanga io iai ni whainga whapisi nisi. E alala lea il taun whainga o inisium ta upu. E pe ona iai le tūlanga le ua amata nei na whao ngā tele. E le tato malo le mele nei o le frozen taro, frozen ulu, frozen banana. Ia ma le tele o isi ati nai. O le aunga ma le wha moe moe. O le whaonga aina lea, o le nei me totia talu mai, o na tātou lawe vea i wha mai o le lenga. Mai sa wha i isi atunu ue ai Amerika, Australia ma New Zealand o santo e avel tātou talo po nisi a tātou fuwha ele leanga i lalulangi atoa. Pe i tā i lal whaatuina mai o le me totia lea. Ia, o lea la ua mawhai ai o na whela ua ina ia fuwha ele leanga. Ua fesu wono, ua sufitu, na o te tāla ai le maraketi ato le frozen taro, ulu, whai tamu, whai Samoa, i tono Brisbane, awa pēnā fo i Sydney, ma Melbourne. Na ua ngai mai fo i lea te tala le taun whaingo le tātou tūlanga lava nei o frozen commodities nei tūlanga tau whātua anga i New Zealand. Sa awa pēnā fo i on taun whai tutuila ma Hawaii. Ma le wha moe la le nā o lo iai le mtanga luenga le nei le malo le fo i lalo le wawa inga le mtanga luenga o leo te wawa ia. O le tūlanga lea i le sitia. O na tūlanga ina ia tapu e wha moe lea ua tātou
tau mawhaina e tanga luenga o le mele nei o le whatau o lo mai Samoa, pai Samoa nei. O le tūlanga le nao lewa matua tili o na tūlai le teimi nei e whamapue, ma whai ei tūlanga ina ia maua nisi a wala fau, ma nisi meto tia fau, ma nisi avanoa fau, te tala ile avanoa ile lalo langi atoa, e ma whaina avatu ma e tato fua neo wha ele leanga. O le vai aso lea talua nei sa mato whiloa ia i ma le mtanga luenga, e wha whiloa ia le minista lango e to fa ia va ele pa ia au iona ia ma avela u tu alalo ntanga luenga ia au ne ingata ina o fua vo yo fa to anga ai amata loa ona side ili tulanga o tato laula au ina ia maua tulanga o lo ia pele tali tonunga ia tato taula sea ia ma tato laula au fo ine ma fainto ma fiti isi fa mai ele umfai e vaila au masani ona faia ia se fofo ma tasile na a fa laute le o lewa mata ineia tulanga su enga le mtanga lwen por fala pop tong ina isa idi le lei tulanga mawaini si vai fo manisi foala au fo me vo le tato o ineio natural herbs tulanga le me fo le maua o foala au fo le e lave ia email tangata i mea fa natura fola au fa natura natural herbs en faina maua tulanga e lave ia email tulanga se fumano loina ale lautele a tol mtanga luenga o i o lo ia i umalo fa na wel tatu tunu o lo ia le to mai fa to itu tulanga fa sainisi mal tulanga na e lo o tamu fai per me pitu silina taua mal tulanga fa wa wai pe o I lava le alo fa na wel tatu tunu e uma mai a onga isu suanga fa saini ia o te taofi o le mtanga luenga nei e anga tonu lava ia ia wale fa atupu tele ino nisi o lo fo o lo ngosi mai isu suanga fa saini si tonu fa la pop tonga spas Ile li minista mo le whamani nonga o le vai liulea, mai se fo o le tūlanga i le tautua, ma le whamoemoenga o le SROS. O le ata se e atu i le vaenga le stick. O le upumoni, e tele aina tala noa ina le vaenga i le este tausi e Samoa. Ai le ia se si o mangingo lau kili. O a fo i ni whamoemoenga o lea matanga luenga. O lea fo i whaala potopotonga. O le mea lea, lau fionga i le li minista. E mawhai ona e whaalau tele le vai liulea. Le tūlanga le stick. Samoa, este tausi. Se i whamanino mai lava, o le a la lantou pito la au, o le a fo i sa lantou anava ma sa lantou whamoemoenga mo le a nga i luma, o loo whamoemoenga o fionga i le li minista. ia e le tau whaamatalaina le tūlanga o le tātou este tausi. Wa e sila fia ASIATA o se tasi nei whalapop tonga sa tua tele i eile tunu ulonta mau ainga. I lona taimi na o ese aisi amani ma Samoa ai pasi le me limo New Zealand, pasi mai limo Samoa e aia le nei estete tele le tātou malo. Mai o ina ave umai ele o le tātou atunu e atina ele atunu popo, koko, kofe, talo, fai, povi, ia male tele tūlanga i le atina ina le atunu. E le ngata fo i lea na o lava le tau mwhainga ale este tausi i tūlanga o le wharefasimod, wharefasimanu, o le susupovi. Ma le tele ma le anono i o lato wati na e sa o leile tunu. E ina ufa le tonu le westete o no le tele fo i o lu i tau sa iai ai mai se fo i le tūlanga o le whawhita auli i le wha maoni fo i o e sa va ia. Ia, o inana mafuai o na iai le tūlanga toi tau mwhaipi o le tātou malo. Na sila fia o Samoa o se tasi le nei o atina e sa
tua tele i ele tātou tunu. O sa moa, sa matautia le tonga koko sa iai, kofi, o le niu, na e tau si fia sa la lau le tunu atoa pe o le popo sa tātou tua iai. Le popo sa fai mati na e foi lea o ina le to manga o ainga ia so uma. Sa ual tupe i taimi uma sa li le popo ma tau le popo ia ma e tūlanga o le tau le popo ma mawai tupe. Na fia mawai tupe sali mata ave mai tupe. Na sa tātou o lai peitai ono tūlanga fa le tonu sa iai. O le la ua totoi mai nei na o le este tausi i faleolo, i mun whanua. Ma al whamoe moe langa o lefa tau nu i tonu le tanga alwenga. O lo iai nisi o fufuanga o tia watula iai. Mai o le tūlanga na o le mata i tū o le aso mafua asau nei. Ma tau te wheiloa ia lo iai ma le pulenga ma le board. Ia wo o mamai e tau nei a lato tau mawhainga ia na whai. Mai pe whono ta ua i le tāpol kalame na te atu nei. O lo o wa iai le whale le nā wai nai i ora hu. Ma le whale le nā o lea ua whapito au ngawha o ina o le a lau ma tu i el tūlanga o le tātou Export Authority le tapena. Mai o le taritonunga lava ia o lo te lele ava noa. I le awala toe whaamapu ele este tausi. O lo iai le ele te le ma whai ona toe whaafou mai tūlanga o le toe toino niu. O le koko i le ngata i leo nisi foi o fua wha ele leanga e tau ave mo fafo. O lo iai foi nisi o fuanga whaatatitia e ala inisi o whanua e fia lisi natu le tunu. Ia mala foi whanua e tu inatu i nuu mai tu malo i e tua oi. Na pean sit fia a matatu lava i muli whanua. Ia o sātu i malufirufi. Ia o apoli mauta, manono uta. O atu lava i samatau, mwhale la tai atoa. Ia o lo iai ele na o lo tutua oi. Ma o iai foi nisi o tūlanga wa me toi mana o mia foi na nu o tutua oi. Iai whapenao na whaasafua ele ualeto e whangaina. Ai o lo whaatali tūlanga ia se iai umale marienga atoa i lungo tātou ka peneta. Ia malipulenga e whaasoa ai. On whaatino lea al tūlanga lava ia ele. Whaataunu wina o le estet tausi. O le aanga lue ma losi i le tūlanga lava le nei sa taun wha ia i le sosoani i le whaatawino loa. Ia ma au inatu i matunu ma mao pe i ele tātou export le wa mai on whaalau loa. Ai o lo iai pe le talitonunga o se tasi nei i tu o matanga luenga, whalapopitonga. Sa tātou wola mai ai. O le mauti noa lava e te lelo na sao tāua. Em whainto e tapu e tu e sosoani. O le whaiwa iai le tūlanga o le ati na e tele lea e ta o le ele tise e maua mai i le tūlanga o le biomass. E sunwina o la au tuai o taota ai mau mai e le tise. O le tasi la nā tina e o leo te taunu mai wa mai o na whaatino ina lea tina e mai o le amatua mafuri le langona e wha leia tiri le tina e le mau mai ni stupe so soani alem tanga luenga. Ia mole wha lauteleina mal wha leia tiri le tatu e se tausi. Ma lo fa vitai lau fionga. O le a ta me i mai loa i le tūlanga mo o mia lea i whaatoanga ma whainga whaiva. Se taimi o whao otu nisi o wha fesili lea wa mai lunga le tātou ma manu lau tele o lea tunu i ni usira nei ma usita lia. Ai sei e mwhaiona e saunoa. O lea tonu lava le tu lea o le a ave i ai le focus po o le wha ama mafa ala wa fionga ma le matanga luenga. Mo le isi 5 tausanga lea o le paia inga. Tausanga i le vaenga no au whai whaatoanga e mesi o le whainga whaiva. Whaona e wha tele le tu lea. O te tauwhi ASIATA e le toe whamtalaina le tūlanga e eisi tātou atunu. Mali. O Samoa, o le atunu o lona tamau a inga o le lau ele mafua wha ele leanga. Samoa is an agriculture development nation. Mai paula le awala e ele talitonunga e matua o umai le taabilinga o le tamau a inga o le atunu i lona tūlanga lau tele.
mai o le aunga mal fa moe moe uma o le tau mo whainga le tātou whainga malo fau. Ina ia matua toe tapue uma tu langa tau whaatoanga i le tunu. E ala fo i leo lo sila mai. E tasi lava le awa. Tasi lava. O fua wha ele leanga pauna o le awala. Mawhaina maua mai ta abilinga le tātou mana mia. E ala fo ina o le tino u ia sa ili maketi fau. Sa ili tūlanga fau. E mawhai ai o na maua uma maketi awina uma iei o loa le au whai whātoanga. E wa uman tātala no mua po le talo felesi, po le talo wha aisa, po le koko, po le ava, po le niu. Ia po a umalava i tu a inga fua wha elelea. Mo maketi fafu. E ala na le abatu al whaasara launga lewa a matana wha taabili. Ina ia iloa e tātou tangata uma o lo lalam papa au po whea lava le tafo le lalulangi. Wha moe moe na lela wha ma fuel me len tātou tala no ai nei o le tātou Export and Import Authority. E le ngata laile, o mea umalava o lo o wha ngā solo i le awala e ai e le whai wha atoanga le tupe ia so uma. Wa pe o taimi nei na e sila ia e alu mamotu. I le tau mawhainga nei exporters ia i le taimi nei. E el tūlanga e oso whaafuata. E tūlanga o le aso mau ma le aso ongi. E le tūlanga fo i leo le alu unga ma le alu lalo le tau. O le tūla ia tūla le tātou malo le la whai. E matua whai le tūlanga ina ia awana i toi tupu whaafitau lia. Na e sila fia e le taimi e watuaina i tātou talo ia. No i folo leo isi atunu u whai tāunga le tau pe i vinga. Competition. Price competition. O le whamoe moe le la iai. Ia awana ia tangia le mea lea o le toe tau wā o talo mai Samoa ma le talo mai Samoa. E whaina talia ngō whiere mele o le tātou tau wā ma le talo fiti, talo niwe, talo tonga. A le mele nei le la a format. I le awala sili o na tala whengai. E ngāru lue whaatasi uma exporters. Ina ia whaile tau le lei awana i o atu ina. O na watula i o tūlanga vo le o atu tūlau lava whi aina i lungo le market. E te tauna i ai le set price e whaatau waitala uma Samoa ina. O le tūlanga lana e whai e le regulation o tau. E wsosoan i el tato malo e whautua le au exporters. A wāle me tupu pe au atu e whi aina i lungo le market. E whaao uma i lalo turi tamo e lalo na umane leo wa ngau uma le ma se exporter e toi ola. Tūlau lava. A le nganga le tau ma whai wha ma pu e wha malama. Me whea ngainga po le whainga mafutanga le lei exporters po Australia, po New Zealand, po Amerika, po Tutuila. E te tau na whai wha mau poponga ia whea lo fan. Ma ia ngā lue whaatasi exporters. Mai leila se si e whai mena o le malo. Malo tauntu la e whaingo fie. Whaingo fie uma au wala e ngā lulue ai. Ia tūlanga o le au ave o loi fafo, ma le tūlanga le au whai whatoanga. I lunga nā le me fo i lea le sosani le malo i le whaingo fie ino a wala ta pena i container. Whai fe sosani ana i company va i whapa ule tau mo exporters. Whai le sosani i le mele i ta pena i containers. Po le letise, po le vai, po tangata whai ngā luenga. Ia ngā lue whaatasi le tātou ofisa fo i lea o le whaasu i nei, ma le ofisa whaasu i nā, ia po Amerika, po Australia, po whelava. O le awala le nā sa wele malo i te tonu me whawhengo fie mo me exporter. E o lai tūlanga tau tupe. O le whau a matana o whaataabilia le mea lea, o le sa ili o whengainga ma whale tupe. E ma whai o na whai se ai inga le lei. E ma whai na whesosoani whale tupe. Mo le au whai whatoanga ai mai se fo i tangata ia exporters. Mai le ia se me le ma whai. O le awala le nā. E mau ai le whesosoani a tili. Mo tangata whai whatoanga o tau ati na e whatoanga. Matangata o le tau whai ave o loi fafo. Lo e pol kalame al tato malo o le van whaasolo mai fo le taimi o min Samoa mua. Sasep, muna sap from, o le alu taimi nei mawai a
so soani mo le au faifatoanga uma ma le au faifaiva. Ma o le anganga lena, ma le wha moe paulo le awal. E ma whaina fua wha ele leanga. O le maua o mea e ave iai fua wha ele leanga ia tunu i fafo. E le to e nga whatauli maina na tato maketi salelolonga, ma le maketi savalalo, ma ta whaala e whaatawai o loa e le lava. O le mena e umai fo ia tasis tautalo, ia whaula la i talo e sifuta la. E umane, o le te fi whaifato anga ses. Ai pe o le anganga le na o le tau ma whaile teimine, ia tato wo i whafo e mau mali tupe fau. O Amerika lava ia, o le tala whata i ta ila e mai, e o le tau o le tangatalo luasfu kilo. Fasu pauna, i le se lau luasfu tala Amerika. Te lo fo New Zealand e tala noa mai le valu su tala, fitu su tala, New Zealand. I le tangakalo le a fasu pauna, luasfu kilo. Apena foi Australia. Mal maketi lana, o le tau te mana, mia, mantua a mail tala Amerika mai o. Taunu mai nei, wulu tala lima, lua tala ono fitu. Apena foi maketi New Zealand, taunu mai nei tala fitu tala valu. Apena foi Australia. Apena foi la le tino u tato maketi le ai tutuila. Wa tutuila pe al tupe Amerika le Amerika ma wai. Le mo tutuila. Ma le anganga na o le tau ma fai fa ma puene. Ma fau le tato whainga fau le. Ina ia au ngō fie ma manuia tangata nei a vea o loa i fafo. Ai siri ai, le manuia o le au fai fatoanga. O le o atu lau exporters fatau mai o loa. O le tulanga foi la na o le o manatu. E fai le mafutanga le a inga uma o le au o loa, le au exporters uma. E fai le mafutanga po le fala popotonga fau le la toi fa mau popo. Langa sa fa mau popo lo taimi. Le lua fisuono lua sofitu te fo i mai wale toi se mafutanga. O tai au i le tu lai e lua i le au. O le afono mai o le aua lifoti mai e fasu lima. Le au fai o le au exporters sa moa. O le a wai i le fontanga le a tai au. Ma iei fo inisi o le au fai fatoanga ma le au exporters i Australia ma na. Le fai mai le sum le mātou ki talano mai tai au. O le aunga o talanoanga le. Ia nofo malama le au exporters i le finangalo o le la avatu le malo. O le whainga fau le la whai nei ina ia whaafai ngō fie o na awi na atua tato o loi fafo. Ai mai se ai la le manu lauti le ua whafau atu nei. O le whaatau o loa mai Samoa. O te taofi o se tūlanga siri na le lei mo le whaamapuponga. O whea lava o le lalolangi le nei o mou melta whaataltanonga ASIATA le mamalu o Samoa. O sala lau le lalolangi atua. Ia. O le tātou wati na ena le la whai. O le mawhauwhaunga whaavae lava ia. O lou sao i le atina e o Samoa. O le whaatau o mea le tātou atunu. Whaatau fua whae le leanga le tātou atunu. Ia, o le tupele na e te whaatau wai lau talo, po lau ulu, po lau whai. Po o ai au exporta o e whaatau mai ai. E te mautinoa. O le oloa le na. O le noa natu i nei Samoa. O lou sao vo i le na. I le tamau aingo le atunu. I tātou foreign exchange. Ma le tūlanga le na o lo o matua ave iai le se lau, bua se lau pasene le tātou malo le taimi nei ASIATA. O le developing o le tātou mea na leu whai. E a mata mo mo New Zealand ma Australia. New Zealand pe ono whai atu. Nau e no whanga tūtutonu. O le no whanga le na o le amatua whai ma no whanga tūtutonu e whaatau uma iai containers a Samoa e watu. E ei whai whamoe moenga lumana i e whaari uma iai o loa taitasi tausanga a lau fua whaere leanga mai Samoa. La watu e whai manisi o metau lima trade show fa pe na fa mo na ina io ifo uma le tunu loutou pa ia ma loutou mamalu o e o lo lalam papa au i le nata fo le lalangi ni Zealand fa pe na se la ngona ma fa mo fo na fa ta tieni pol kalame fa la ulo ma ni pol kalame fa la ulo te pe ia le mele fa ina il fa ringa la fa tok ia fa ringa la fa to anga fa yatu ina e fa nga ila ia tato exporters ia
wa fo la tau de la tau avea le ngo Samoa ia tunu mamao a o le fa mo au tulena ele ia se simea o le matua sa ili o maketi tele ina ia matua maua ele au fai fatu anga tupe ele I maua mua aia matua tu la ile lei e ngaosi fai fa lei back label fatu langa ia maua tupe ole si tu sa mato baba ia o mele nei ia palasi sa ole manuia ia tatu tangata lang e iai isi tangata fai pisinisi na ina isi tunu ola tona le nur so madio mene al melna na fala lai ma fa sa ili pena e tatu tangata wa watu fai ol say your price ina fa tauro le la to fa sib ale nganga le no fai atul tulanga le sekir malo le tau regulate o ina e manino ai e sau tau nuu le manuia e fo I mai nei Samoa o le masina nei o le no mai tau o le wo tau o pustalo le fa tau mai la fai fa tong lima sutala e le tau ona to pa o se tau lima sutala e tau tatu tara no te mini po lima su lona sutala pusa ona le pinelea ona I loa wa ele manuia la fai fa tong e ale le ia fa so ngai masina ma tatu o le sutala e sa fa longo sa il te mitalo nei fo no ia ai le umi ono le tulanga ele o lava e fa ngaio ina mal tatu contact anga market pa tu manatu o le fainga lea ma le fa na ta inga le wa el tatu mtanga ia o fa tu anga e fa pena fo il tulanga tau fainga faiva te le nga luengo le tau fa mapu ene il tulanga lava o le fa le ia tili tulanga o tatu I alalo mo le wina tu fafo tulanga vo le tatu watu ia mal tatu albacoa yellowfin bluefin e manisi uma o loa o lo mfaina tu inatu awala e mawai maketi mo tatu fingota ia nisi foi awala ia o la tau mawhai pea e wha lau tele I tulanga e mawai foi le matai ai ma le metau sami si o tatu tunu alfa moenga la vai I le ati na e o fuafa ele leanga e tauna maua le maketi fafa e watuai Fa tailo lau vionga le minister mo fa mani no ngole vai liu o le anta se ele se fa fsili ono le tan taimi e ona la votu le o le taimi antua e te tai au fai ia ma sal to fai wenta por kalame se fai a sa fa mani no ile miliona le ngungulu ai ma pisa ile to tele ia ma fa pe mai io e o le ama ngi ai la ku ai nga fu e fa pe va ku lo milionga ku fa ka wi ka avale mangi na tu langa sem fa ona e fa manino la wo fionga ile minister ya me se fo yo le tai fono le to bang fa fai e tu sa io le tai miliona fo ile na fa ilo ina pe ato pale mai e tu fai tu malo tai tasi palo to Samoa fa ona e fa la utele ia fa ftai ole miliona tala lea na whaaleoina ele aingol whatutua ele tua sama o tasi. Ele o se mea whapaole. mali Ele o se mea fo ina nofo nofo ao so mai pe tu fofonga atu se tulanga le mautinoa. Ole mātou mai tau ma fofonga whatatitia ale maftanga ma le aingol whatutua ele tua sama o tasi. Ele mātou mai tau e te tau ona lilifa le atina ino sa mo le taimine inu umafio anga. A mai tau sa mo il tulanga le e ono se lau lima se lau miliona e tupele ave le malo e fatino mai atina e awala lau papa awala ngā lue o le vai maisi me uma o atina e fa mapu e le malo I tulanga tal infrastructure o le mafaufaunga lena iai le ainga fast ina ia maua se avanoa ave ai le avanoa inu umafio anga e sau no mai ai la tau ni la tau atina e tau si ai ma fa le ai le tina e o tonu no ma fi ole to tele o tangata Yesu suru mal malo o tupe ya mata ya tina pela fa ta inga le no batua ole miliona e ma fai ona fa nganga se tupe e fa nganga mol au fai fa to anga lavo si tu malo al tu la ila le malo ilona itu ile si pito le ala lau pa
E ave tupe atina e ai whaatoanga matina e tauman palangi, o puaa, o povi, ala i tu malo. Au lesi lai tu whaalau ato le walau papa, e tula i atu le malo. E su e me whaatau uma i ai mea. E na tatara none le il tūlanga o le export authority. O le tūlanga tau povi, tūlanga tau mamoe, tūlanga tau moa. E te leel tātou maketi o lo tātou soom tutuila. Sa avel tātou pomasima, sa avel tātou povi, sa avel tātou sosisa. E Amerika Samoa. Pei tai o tūlanga whaavao malo, na te iau mo motu tūle nām tau. Pai el tūlanga o lema whai ento e whaua wina. A le anga ina ia o le tai miliona mo le tū malo, o le miliona e atina e ai le tū malo. E leo se miliona le fo isa mato wha mamla mangala. E leo se miliona e watu tofa. Po ni me whaili iwi o le tangata ia po le tū malo e le ai. O le tupe whaanganga mo ati na e fina ngalo i ai le tū malo. O ati na e fo i e wha na mapu e atu le tato malo. Ia fito i tonu lava le fuiniu le lapa lapa. Ini ati na e leo i loa le malo. A lo mana o mia. E le tū malo. Malinu. E lava ati na e o mataanga. O meta utulisi. O whala popotonga i te tonu sauwha inga le nu umafio anga. Me whapena. Ai mai se fo i ati na e o laila tau te iloa. E maua inisi tupe whaasiri mo le tū malo. Mai o lo o iai le taimile nei le tūlanga o le tausanga mo mole nei. O le ua whata atia le alafua. Ma le policy e mawhai ai o na whaatino le tūlanga lea. Ma ua umana whaanganga o le ua iai le tupe whaanganga mo le whaamoe e whaatino ai le tai miliona. 5 miliona. 5 miliona le tū malo. Al whainga whaavaira le whaatino le taimile nei. E mawhai ai o na whaata atia le vai vaenga. Ia mal whaatūlanga na fo ina ia whaia ia inga tala whenga. E mwhai ai na whaongale tupe, whaasole tupe, whaia ia inga whaasuetusi, tūlanga e te tauna iai se mea tau se village council. E te tauna iai le komiti whaapetoa i te tono i tūmalo taitasi. O la taula ia. E soa lau pule ina ma whaatino ina tūlanga o le whaatinongo o ngaluenga. Ma le whaarwina o le tupe lea. Ma e lewa ai ma mal tātou malo le tūlanga lea. A whaisa tātou whata mala i futia wa sola maso wan. O le avanoa le, e taavili ai le mele na tātara no mo moe ASIATA. Ia o e leo ngari i Samoa le leila loifo le se Lautalai le aso. E taavili ai me whale ainga. Me whale lotu me whale nuu me a onga tamaiti ma tūlanga whapena. Whawhena mawal nami. E ala na maua mai o na e mawhai e le tangata whai whaato anga tasi o na whapea. Ia, e mawhai o na o whai apusa talo e luas furu i le vai aso. Whai whaato anga le to tasi. O e whaatino le avengo le luas apusa talo le al tangata whai whaato anga le to tasi. O le malo, le la lango i tua tato exporta sia. O inala e mautino ai lava ASIATA. I le tūlanga whaataita. A whapea o le tūlanga e se fulu pusa talo. Whateteinga. Se fulu pusa talo e ta i 5 fulu ia tau le pusa talo e tasi. Ia, nai te tala no. I le vai aso. Se fulu pusa talo. O le tupena na whai whaato angai mau. 5 se lau tala i le vai aso. I lana whaato ako. Ia whetala a fwoi pēa au watu. O le aunga le nā o le whata valenga o le mele e whai. Ia watu e le malo, le tupe lea e whaanganga i alata. Me ia o le eipol kalame ia e whai eisi tu malo sa vai. O lori, e tofu le tu malo ma le lori e o ayuta mo mai tai. E whaatino isi o mato i tu malo sa vai. O le awala na o palau, whai na whaatino le tu langa lautele, o le aseta e ao ngā i le nu atoa. Ia, o le tōninga o le whaingo fiaina o whaingo whaatoanga, o le whaataungo mene o sapelu, o toi, o iriafi, o le whaanganga atu, le teimine il tātou por kalame lea le sepfro. E wharavela, e leo ngā whatauri mai na le tunu atoa. Hai a watu la sef so soani whapea i le tunu atoa. E a fia lava le au whai whaatoanga i te tono leitu malo, ma leitu malo.
Ma e o se mata upu wa lewa na mato fesua iai ma fetala noa. Nga o lea fo iwa laumalu ia. Ia, ua waulang ia fo. Ia ta ofi ASIATA. Ia, faitali ia le lau fale aina. Ma le tūlanga o i latou o lo o iai le manatu amu. Ia, amu pea. Alfa moe ma le tūlanga tūlai o le tātou aina. E leo solo mudi. A leo te whai atu o le fito i tonu le alfa moe whato anga. A whai sau la fumoa, whai sau la fua. E sa irin tanga luenga me ave umai me na. Ia, ma maua le tau mafa. Ma e whapela le maua le tau mafa. E maua le tau mafa tau mafa i moa le la whele la fumoa. Po le la fupua a fo. A le anganga atoa na le tau mafa. Whainga le whatavi. E le ngata e maua ai tau mafa le ainga. E maua i matupe. Alfa tupenga la mea. Ia, renga moni na al polkalame le fatati al miliona na mo le ati na eina o le nuu malitu malo ma lo fa tai lo fionga le minister manatu o lo fa fisili le tulanga o le ta polkalame ia no fa tu le lasi le ana vaturo le vano ai peita o lo tu i mana i tanga tai lungo le polkalame a fa mole ASIATA fisili tu ia la fa fisili atu e au wa le tanto wa export le mai fafo o kaku tau mafafo i kau le maua ya matou le popo e mai ngai lo maku kua mangai ko inga o le sea o fai ai ngau ya fali fufi tamu miukingi ka mu konga se e mai sau noanga e tau na vai malu wa yo lato au le fafonga taimi nei lau fionga le minsta o te tau fi lava ASIATA e le aise me le mafaina faia mantua fo i o lo iai fo i latou o lo iai le to maile na i le abatuino tatou tau mafavela na o te loa le leila na sa o whiangai fo i se tasi fo tamali i malona faltua to whaia seve wa ai siona faltua sa whaifara lo tele nai o tara sa watu mai me vela na mai sa moa o te taofi o le toia atina ina leo mene e mawhai ai mai o te teltonu o le atau mawhai e ati na e tūlanga na mai le mawhai o na whapea e le mawhai na le whatau wina ai o le au wala ia le au exporta ia la matou tala nota ea ina ia whalau tele le latou service i tūlanga ia sa no mai ai pe sa whaingofia ia so ia ta laiva alele ma tūlanga le whaingofia whe malanga inga ai o te taofi lava ui el tūlanga o le mele mawhai e te lele ava noa e mawhai ai o na tūlanga na el tātou lava matai ai o lo iai fo i polkalame fo i o tūlanga e le tātou mtanga luenga o whatoanga mwhainga whaiva i le limu fuafua e whapena fo i tūlanga i mea ia tō te sauno mai ai mai lava ia iai se mele mwhain whatau nuina au le anganga na ina ia mawhaina toi whaau le tātou service lea o me ai vela mo le malu ma le tau maftanga le tātou tano ia malo fa aftai fianga le loto ai le vatua le vano ai te fa mai ama sa le to fa va ya ne fa fonga sa moyo na tafa tele o le fianga le loto le porkalame wa asanga i luma ma anga i luma lau sa valinga lau fionga i le minister va ya ne si o witu taulangi wa le to te pai tu ai pe o le ava lota i futia ualu ya e mai se fo i o le maula va singa sa fianga ia o le ala foilea no le ise manantu la porkalame e toi apa mata i tua le tili tūlanga fo i e whaapolo kiki mai si tūlanga le anga ilo utali tonunga o le ua tolu vai yaso o le ua whaisi ma uanu ka ko wa folau ui o lea ia sa mai lau tō wha ma whai umai nisi o vaenga e le i pa uatu i whaafisili ia ai au ngā mo le sila mai moa le mamanu lau tele o le atunu ui o na tawha e mai si o ni usila nei ia mangisi o ina tau o lo fia tuatu ro la tau au e fai ila tau manisi o faito to ai ala mai ai fa manu yanga e mai si o le tātou pai sa moan mate fa mole la fionga ia whaaftai ASIATA e paulava leo lau te talo le atunu le lango awa asira sila le lei ai se le lei le mele tau fai i tātou mtanga luenga male malo
o le te le o le sosoni mo o tau ina i tūlanga leo le to la forma stupe nei. Wa e ala lava o na matua mafatia o tau. Ia o le mea lava le nei o le anga i le o Samoa e ngaosi matangi i lima mea mo nei. Ai a mautul por kalame le ASIATA ma mea umane le tato miliona le wa ave whaiaia tina e ma mea matu lai lava tatou i nei i o tatou lava lima ono ta ofi lea ua mamale e venga mo Samoa atolo ta ape i le lalulangi atoa. Pa iai fo le tūlanga te leilu matu o lou sao lava i whataunga o fuafa ele lenga ni. O lou sao na i le tunu. Mai ASIATA o la upu o te leto solo muli i le una ino le ta upu nei. O lewa mautinoa al tatou ainga o le whatua tua i le tua Samoa o tasi. Paulea o le awala. E tupe umai so se ainga le tina tama whanau. A private family household. E mawhai ai o na taavale le mele tatu tala no ai. E au no ai ma le toi ola whaalangolango. E au no ai ma le mele o tupu nei le tau atu mamau e whainga luenga i e tunu mamau. Tula i mai nisi o whaafi tauni. Ai sea, o na leo i se mea o mawese tupe nei. Ai se mea. E le tio fo ila le ngā solo atu na i tatu tangata ina. E whai tūlanga na u whai ina i whatoanga ni usiri. O whena eo i ei. O whatoanga. Alal me le tau mwhai atu nei. O whatoanga. E ma whai o na tātou whaatūlangana le tonga koko, tonga niu, tonga nono. E pei lava o whatoanga na ina i ni usiri. Same structure, same plan. Ai ala na le ma whai na whai. O na le o whaia. Le fa ua umana o te fo i mai o fa mapu ele le proposal atoa e mai ei masini mea lava tau fai fa atoa. O le tātou atunu e te tau na fa alafu le mu ki lia le ona ele sua maa fatatia fai awala, fai ala paipa, fai ele tise o le mena na ta o le fai fa atoa commercialization, mechanization, le fuafua mamau. A le atoanga o le ata, le taunu ungo le ata, o tau i fa tau. E ala lana le lei fo i fua whae le leang, ona o le lei o mea o lo whaati noai masini, ma mea whai ngā luenga whaona po nei. E leo tēm whai stangata sto tasi, na alu e tam whai na o ia. E ala na o leo o whaanganga le tātou ma lor por kalame le na whamatala atu nei tūlanga tau tupe lea. O le miliona lea o whaatoanga i rifa i ai. La una mau o la telefona na whai kapenetha. Ato anga mwhai ngā whai, langa fo yo i, na watu al tupe ati hai lau whato anga mau malau tupe. There's no question about that. Maua. A whea ave e fua whae le lang, o oe la ua sauni le malo, ma keti ma mea e anga il tato ngā luenga. Ai pauli te talo ma le wha moe moe. Ia o le tau ma whai fo le sui e tato mindset, o le to tele o ta maiti lea wai umai a onga wale ni ngā luenga, pēna nau pēa e oe. Whai ngā luenga le malo, whai ngā luenga company tuma oti, sau whai le ofisa. Ai a malama le leita mai titi wai umaila na onga, o la whai ngā luenga ila na poloka lea, ai na te maual tino i tupel tolos furu le ono su wafi. Ile tau sanga, ile whatoanga. Ele e masesi e tue malolo. O la utala na, lewa o whai atu, a wha apel por kalame e ma whai e whai whatoanga o na ia whai le se laupu sa talo i le masini. Lata whata i tai. E whai na wha apea, ia, tau pule le whai whatoanga e mawana pusa talo e se furu. I le vai aso. I masuta alal pusa talo, tau pa u. Ia, fiel tupe mo, lima se lau tala. Lima se lau tala, ia, ana wha tele la ia i aso, dua afe le masina. Ia, o tino i tupe na e mawal tangata. Ia, o tino i tupe le tau sanga atoa, ia, lusu wha afe. Ale tangata e toa tasi. Awafo ile la ta pena le malo ave mi fafu. Al tupe na le tangata o lana lava le na tupe lona lima, pule ia lona taimi. Mawana tupe mawala na mea ai, tausi elan whana. Whai ei whatoanga ma, wa uma mea. Ma leo langa na tatou sa wat. Ye le se leo langa na sa tatou wola mai ei. O le tino i tupe sa maua. Ai ole whanau nau ta inga le na.
i le tātou atunu. Paura o le awala vawe. E vawe ina maua mafo i aile te leo whawhita auni. Te imina nei, te le sawa ino tina amata mai tai tonu le atunu. Aisa, le level whasoa. Na hoi tot si fia tele le crime rate, walu lunga aisa, le ini ngā luenga ngā oito tebe. Tele whalpui pui ma tele aisi meo lo tupu. Ai a maua le whasoa maranga whatau di maina le ainga. Le ase me te polesesi. O tūlanga na taun tātou mawhau whau le iai. E la fo lea e watu pe whatu a lalom whau tuanga le tātou atunu. O lau tau tali na tā upure nei o le whatau o tātou o loi e watu. E tata longa tu pe ma sau ma whau tuatu le tātou atunu. O le anganga na nāman wha moe moe. Ma tātou to e fo i lava i me fo i lea o tātou o le atunu o tangi lima. Mati nai. O lava taimi ma sa tātou aisi ai. Ma tau nei le aisi atu. O tātou malo ale aisi ele ola. Upsa ona. E lau na tātou se lau miliona, ua se lau miliona tausanga e whanda el paketi el malo. E re tau tātou to e ona mea. Na tau tātou tūra e teimine o tātou le malo tuto tasi, o tātou le malo ati nae, tātou fuso le ati nae. A ele o ngā le upu le sa whaiso o. E mata ngā, a ele ti ngā. We should change that. Ai tātou o tātou ngā luepe mesa tātou masani ai. Ia, ele whai ai, te langona, sa moa malau whaafonga. Na tutu atu pe taftafa, ma le tua lalo le tātou atunu. Sa tātou mawhaia, sa tātou wola mai ai, sa tātou nonofo, ma manui ai, whatoanga. Or kātou koko, sa o i pertania msiamani. Still the best koko in the world. Tātou talo, whai, ulu. So se mea, sa awe lalang. Ia e pe uwha penale me ua whaingo fiasi me fo le tu watu tu mai. Ia e langona lava le nganga ta moe moe maloto maulalo. O le taimi neo tātou woto e whai le me taun whai. Tātou ono sai osi taulanga. Tātou muli tai le mea. E le whaingo fia fo ilo tō walalam papa au e tunu mau. Siata, it's not that easy le olanga le to te olai. Le whaingo fia. Al nta upu lea. Fito i tonu a ia mātou i Samoa. Le pa ia, ma le malu, Samoa atoa, o lo olaram papa au le tunu. Tofu lava le tangata e toa tasi, malona whaasino manga, malona whanua. Ainga lon tamā, malon tinan, me laima tai ai, ainga poto ma me whapena. Everybody is entitled to land, and everybody is entitled to develop. Al tangata lava ia. Ia, se upu sala Samoa le nei fiafi, wha maruru watu. Ai whaftai ASIATA maa nei le ngol tāpol kalame. TAUTAI iae. TAUTAI iae le taimi o le tātou whiri ngā mo le tātou whamoe moe. Ina ia manuia sio tātou atunu. Ai tātou whiso tai pia i lewa ia so polase si tala mai. Pea maea le mātou whonu tanga tele le whaitai au ma le. Fasfuru lima sfuru le au whai exporters. Ia te awatu whai resistari poti ngol vai sa whau. Ai mole nei taimi. Aso i fwoi ia lau whasausaunga Samoa. Alofa tele atu. Ia whapena foi le nei tūlangi whai alo uleo ma whonga tau moli o le proklame mai se foi o le pulenga le whionga le ngaftasi fui mono ia mai se foi o le mātou ofisa nei le Blue TV ma le tā proklame o le tautai ia e asolulu taitasi moli atu le whamalo me le nganga whaafita i tele o lea ua se sa whaoti le utu o le whaimea i le nei aso e tu sa ai o fuafuanga whaata o le matanga ruenga la uli paula mātou tala sa e vavalo i taimi o lutia o i puava i whamasinonga ia na taunu na e manuia na e to e vavalo i taimi o le fono le palemene i tūlanga o le a mai le tua le au vaa e whaia le whainga malo fau o le ua taunu le fau e to e vavalo i tūlanga o le tamau ainga ma le tina e o Samoa e le talitonunga ia e le aia se Samoa e le o to e pase e i tūlanga o le talitonuinga o le anawa taua ngata i le ola u whaatou whala inga man matanga luenga iai whamunianga le atua le nei vaiaso ia a wali tia tau whanutanga i le aso atae au to e maua se tātara noanga le vaiaso fau e mo le taimi nei soifuia mo le tolo whaanga le whionga tamaita i pāle mia ia ngata i leo ka penenta antoa ia whongawhetalai mo le sui whongawhetalai mo se o tātou wa tunu soifua ma ia manuia Sei fua mai manuia Samoa. Alo fatu ASIATA. Ia, whaaftai. Pase fua. Whaasei fua. Ia, malo le le. Ioi, sila saanga ile nei vaenga o le afiafi. Wow. Sa o ia po kalamea iti. Just wow.
malo le mafuta mai e nga taile ia kangolo le o mi le like share ma le love afa pe fo le wa isa lungo tanto por kala me tele i like le tanto blue tv ma le TAUTAI ia e ma ASIATA ngai ke maua like lo le taimi le nei e te toi maua i o to tonga wa o le usa no le fionga i le minister o fa to anga mfenga faiva e pa wa le o pokala mai ke maua i lunga fa karangoanga ia so lulu taitasi ioi e au mai ai tu langa o to tonga ma fuanga fa ta o to ia a le matanga luenga i Samoa molo si la fia e le lopo o ele ke mafuka mai le si fai to a te le e au ngai e kalesia ioi o fa la pokonga mafukanga a inga tulanga fa pena ioi au ia tatou te a si vai le laua manu ai tatou tuli le fa amuli o atu le fa manu yanga le lopo le ke mafuka mai a o nga wa leva nga ku ele tua se pisingisi po se manu ye lo loto ala ke lo lopo le akong ia ele o lea ia te tala fai to amana tua o le tatou ofisa i o tau 11/13 i o tau se umo kan koe Koren street se umo toi tango toi fa e tu na tu rumela por kalame o le tatou ofisa au tu na le o le center uma mai ai tu langa o tatou fa to inga mai si o tatou watu i Samoa la ka ko me e passing ka ko malolonga lululo kingo lulu mai lo tino i sina i musika nei ia man tatu fa alawi lo so ko kilo ka po le time wai se tatu fa tala noanga io lea o le aso mai ai ale tatu Pacific 40 le so kilo po le aso pe la sai foi ia ile na to la tatu wol fa alawi lo io ale tatu Pacific 40 amai ona to kolosi mai la ia le ole atato sota ia tu ile li pule o le titi South Pacific le fionga Leaupepe Talai Lene tala ia me se foi ia so e marfata noanga le fionga tama i pule ia o la o malo fo ile taimi le ola so mai amanatu aka ko mei sei va sai foi io ile nei taimi ia lo mi resi ka o resi ma kulanga fa pena on to fo mele o terwisi tele ni so tato fa lo lo me se ni so vainga e au ngamo e malu ainga le ola so mai we'll be right back. O te vili mai tina to meti mai New Zealand mai vai lau talo fa matale e la forma del telefoni per ya o me piccino ana ia talo fa matsa ya wai te le tawalu se ofisa voi le se te tala lo ofisa mai ia so sa so no fu ta wa le sia so sa so se fa lo fa ingo fie a me se le per wai ma lo telefoni tai mi uma o no winga na ana sa wa le talo fa matsa mal tina to meti sa o lo fa lo seki talo fa matsa. Ia toi fa talo fatu sa mo lo sina fa fonga de nei vaenga o le afia file tai o le wanti le ua lua se fulu bino tau tai nei le July ono mana tu o toi ma fo isi tai mi ona fa mai ele o le tatu tau tai ia ma o le nei vaenga o le afia fi aso mua o le tatu lockdown le ua ma so tai nga ia ma le fionga le li pule sili o le tatu Pacific 40 talo fa voucher ia ai ngata fo ile o ia fo o le pule o le tanto Pacifica tichi sel ia ine i New Zealand ma Pacifica le fionga i Leaupepe Talai junior tala i Lene
Fatalo fantu mo folo fantu lungo le tapo klame lo fionga. Ia whawhelo ia tu lauto ASIATA ia me se foile tapo inga Samoa John New Zealand le nei foi afiafi ia afianga ia foi tatou matulanga le lockdown le peona ia le whamai le vai taimi ia e tatou lo manuia o tau leanga leima le puipuinga foi le tatou mataisili ia afianga ia foi ma ngaluenga le nei aso. Ia fatalo fatu fo ile fionga le tama ita ipule ia wa ke lo pule singia nga o e pule lua le Pacific Food. E afia ia o lua ile lua mika pe le ai le o afia. Ia mantua ASIATA o le alava e aluata tau I folfolanga ia saulunga le tatou blue wave pe ona ia le tatou pokalame mo le tau sia voi le o le puipuinga o le whamai a whai lava tau tira nofo ai tonu o le whale tasi ia no vinga ia e tau ona e lea whaina lua mita ia masalo e anga ia tulanga o lo whainga luenga pe o ia lau tō whanea viafi ia wa tau lao na tau si whalei a tulanga o tulafono. Ia wale leia di lua mika ia fatalo fantu lo lua sase lua mana ia foi manino mai foi ngai au wala li ia ri feka fakarngo wa nga foi ngai au wala ioi e tau ki me ia lungo vai ngai wale vanga sum mai ro rio maten Malaysia vai ia le fato atato o mai tato ia uio le ia mai le ngai ia so wa e lo skai mo ngai wo kupori ngai me ai wa ato tau sanga ile tupu ia ri le koi fo ia ko le ile ngai lockdown o wakau ese swinga o le ase tulanga si fesa songo masalo ASIATA tulanga ia le tapena ino le tautua ia elo ia se swinga o le lava lo tam fai lava fatino ia le tautua le tatou digital pe ona masani ai ia me se foi le tatou talo fa voucher mal tatou Pacific 40 ia ona o nanga ne fatino online ma ua fetau tonu lava foi matulanga ne vai taimi le fa sta ona feo ai ona o fatapula foi tulafono level 4 ia ele o malorola tatou tulanga na fatino le ngaluenga pau tulanga le ia wa tau fiu foi el tina nei o la inga foi le fa mai o le wane lava ma ai ata mai ti wale foi ia o ngatu ta mai ti fale ia wa tau e fa pisi ngaluenga ia ai pisi mai foi la o ngai e kausa we ma se be ngar fa kere ngaluenga ia a fa ye sa o la tau ma to manatu o le vai kau kong wale nei na fa na wa i kama i ka ile o Pacific Food I le vai tau tonu lava le nei o le levels fo i o le lockdown e sa o lau tau to manatu lau whionga le dipule ia o le masina tonu lava au kuso tu salfai unga yu lai le aso luas fulu iwa yu lai na matalia ile ia le awa unanga i le lua tau sanga taruai ia ai pe o le lockdown mo mua tatou New Zealand ia ai me se fo i nisi o vaenga o atu no lalulangi le ana peina matona tau I loa tele ile tau tua le tatou talofa voucher ona ua tele tapunia ia fale ia nga ia le malu le tunu ia e la foi ala tu se leni wa foi tau singa o nai ai ngai Samoa o le ala sa ili ai nisi au nanga ina ia tau mafai ona sosoani pe ai ngai Samoa vai temi ne wole mfento fewai pela ona ia le tau tua le tatou Pacific 40 man la tau talofa voucher le ai mafai lava ona e alu le mato website ale pacific40.com fili lava le oil fale o loa o lata i le tau ainga ia e lafo i le latou voucher ia no ifo le o latou e fai ele latou whaatau atonu sa fetau i tonu foi matulanga foi o le state of emergency sa i Samoa ona e tele foi atu la fono foi sa whawhaintai foi le whewa i Samoa i le tausanga te nei taime lockdown ia o se tala whawhaingofie ia a whaia o ale pata i elto ainga ia la sama whai lawa e latou ai ainga i ale pata lo nofo i New Zealand matunu i whafu la fo sa o le vata nga i whalo lo le moe i nai i ale pata ia ona o i fo leo latou ainga e whai latou whatau o le to tau mai fo i la i pia le ngata la se fe ol taimi a le foi la wa fai ngo fie mata ngo fie le no fa fa tau to ol fal ele o alu la so ato o tawanga i pia fa tau to fo i mai
ia wa mai mau ator taimi na lu falwa ile na ye pe e talwai foi le panga e tala tupe foi fatau ia ole we ile awala faingo fiele e me sana vai taimi nei e te le to ta wali fa fumulo fale asiata pa watu langa taulia lava ia ye lau internet banking mo ta tau ye New Zealand lua wala fain fatau lau talo fa voucher fa ngale internet banking pe fa ngala visa po lau Mastercard ia mo isa tunu mai fa foto New Zealand ia na lau visa card ma lau Mastercard mai lau bank em fa ona fa ngai tong ye lau talo fa voucher lunga tata website na le pacific40.com ma lo fa avitai o le na mai antul Father's Day ia ua so oi ma le pisi tele o le ta o nanga e ma se vole fonga ta tai pule Falute ai ai kala ma kaukia maua mai e tu sai o tato fa pitoa fo ile le sa fai e ko kongia ku ingei le tau mafutanga e ave le tamai sa moa i fale mata anga le tato o nanga so tau au fo ile ma le official tourist e mongi fa maungi kala le se e fa Falute le lau fonga le dipole ia masalo asiata on ole fenga paanga na tatou male official tourist foi po tangata ta fa Samoa ia e uia lai teacher Jamie sa tam fai foi le faile campaign of Father's Day ia ai masalo wa to nei le tolu ma sina pe a talo na fai fenga paanga le ia wa tfetau ia le o for Father's Day ia ai wa ia foi ia special nai faltan malo ia wa au mai e fala wiloi a inga New Zealand ina yam fai on totong ia tule ia se me alofa mo nai tama fo i Samoa e ui fo ia ta fao fo i faltan malo e le ngata ia pia ia tonu fo mo tele o sala fai pe o na le langoto ia fa pe fo ia i le Return to Paradise i le fanga ia tele ai faltan malo na fai to campaign on Father's Day ia o le meu tupu ia o toi tau fai i loa to tātou ia no foi fafotu langa ia e fai ona vatu le voucher e lui fai so tamai mo le pola store na i le Return to Paradise ia malama ta e le loto lui fo le fai lanto na ina ia e toi loa i fo tātou le special le I was sold out vave ana na sold out uma ia special for Father's Day ona o le ua pe ua fofo ia tātou i fafo le fai ngofio le au wala te fai mea lo fai fo i luta ma i le Father's Day ia ale mesili ia o le la wo lo ato le fai na fai ia lo no winga o aso fa nau o nisi po graduation ia o lota mai ti fo i lewa saunia tu ia mal Christmas fo lo no winga a fai ate fi fai mea lo fai lo a inga ave fata fau seu tau ma fai ona tongi atu talo fa voucher i nei New Zealand au se tania po fe lava le atu na te iai ona fa nga le to ai nga ta fa i le hotel ma lo fa avitai ai mo le sirfia le totelo ila tole mai moina ma wol tanto fa tata donga nei la lo kongo mele kusi vai lo lima ila screen on 90 sila mai le link le na e ma fai foi ona e fa tawai le talo fa voucher ia so se taimi po le taimi na vale nei e ke kango e fa ka i pe mo i ma tu fa tata no nga le fai ile link le 90 sila foi le fa yama nga vo ko solo ai la lu mo la screen e fa na e fa tawina ile tanto a talo fa voucher ia ai mai se le una nga le Pacific 40 se fai sau no nga wa le o tanto ile level 4 o lea se fai ngofie nga lava ai mai se e momoli le mamaru lo tele o le antulu wala o nanga nei mo ila to le ma o tele o foi ngisio ko ke lo lava ai mai samo o le wa matona la tu ko kiriki fa nga ai no le tula nga le ia em fai ona e fa lo tele lo fionga Leaupepe tele e le tulanga o le o nanga le ele mawai se kupe piki cash Samoa ai wana o se whaataunga lava o nisi o loa ma nisi o tu ai ngā vaenga e mawhai o le ua whaupopo o whaatele whalautele i eile a ao le tātou wa au unanga e tu sai o le whaatau i nei ai manui ai lu ai ngai Samoa Partai e siasa masalo leo lea tali atu ia Falute tūlanga lea ia ono pe o ia lea e ngafa tonu ma tātou whale o loa ia e me se fo le tali na fo le tele o tātou customers ia so taitas i tūlanga ia i tūla fono o whaonga ai no le o tātou vata fo i lei whale o loa ma me mwhai ona ave ai ma me le mwhai ia paftai asiata e whaatalo whatu fo i le mamalo tatou atunu olo mai mua mai i o le tatou au nanga lava o le Pacific 40 ma le talo wha voucher
I le mawhai ona whaaliliwina whaatupe ia tatou voucher. Le tele lava o tatou whalooloa. Le mawhai e ina whaatawaine a tau mafa ia po le cash power, le tōninga o le pili o le vai, o le whaataunga o le utuwina o taawale, ia maisi uma tatou services ese nei lunga o tatou website. O services uma ia redeem ai lava ia oloa nei. E le mawhai ona whaaliliwina whaatupe pe avesina vaenga fo i e whaatupe. Ona lava o tulafono i le malo, i redemptions o vouchers ia ma le talaina fo i o tupe. E tele fo ina i o tatou a inga savala au mai i le so pe mawhai ona lafo i a tupe. E iai isi a tatou au nanga ma isi pisinisi la iti. O lo o whaia le au nanga lea, pe fo ila o le Digicel. O lo iai lato o nanga le Digicel International.com o lea ma le Digicel Mobile Money. Ia lea o mawhai e ona lafo ai tupe online. Malo whaafetai. Se iwa kuala ko e fisitasi le whionga tamai tō te ropo o ia tonu le la fito i ei lana matata i le lua o nanga le whaafisili le. Ona tō e ira o fisili te fitu ina antura o nanga le titi seau lewa e ta ua Falute. O le whaalaute lenga o le vaenga lewa e saunoa inga longo winga a whapea wa leu tātou level 4. A whapea la o lenga ka penga le māmalanga ma le mātou a inga ma ke o i whaipoiponga longa uso i Samoa. Ia a pangawa le mawhainga whai. E mawhai la pe a whape o le lava le se lengi fo i le tūlanga. Ngoka koko ngia a koa o mātou mea e whaatino ai. Ia lea wha moe i Samoa ma rau whaingo ka ngaka i fo whao ngā po le tau mea sina po le anga o se whakika inga. E mawhai na whaile o unanga lea e tau alantu i le Pacific 40 ma le talo whawauta. Ia e mawhai wa mantua. E alatu wale voucher lunga le telefoni atu i lau telefoni. Se whataitaina whape o lela e malanga i Samoa. E te tau lava ona iai lo numera Digicel po o le Vodafone. E lafo ai Leaupepe Talai o loa lea. Pe whataitaina fo i o lawa i Samoa. A lewa fia whai se voucher lea online. I mawhai lava ona whaonga lau card e te tongi e le voucher e whaonga i Samoa. A tono la fia sosonia tutulanga lea ASIATA ono le weta ua. Pe whape te wale o lua whainga malanga. Ia au le te lua fia sosoani lava le whataitainga bos whai poiponga. E mwhai te lea ana tongi atoa tu lava o lua online ia le voucher i le taumesina hotel. Ia ona whaonga rola ia leo le voucher na a whai lava 5 afe le voucher te lua mana o e ave. Ia e mwhai ana whaonga le voucher na e tutongi ai ia le whale. E mwhai na organise ai le catering. Ia mawhai fo i ona wa aipe lava i manipotu e malolo ia guest ia pole au Laaulia. O le au nanga ia tātou talofa voucher. O le au wala whaingo fia intotongi atu au nanga i whafonei. It's a payment method. O peo na whaonga e te lo tātou i New Zealand e te alu online e whiona e alu le Trade Me, e whiona e alu le Amazon, ia whaonga la i o lau bank card, ia e tutongi ai po le PayPal o Samoa. E le o mawhai o na whaonga te le o payment gateway se te minei. E tutongi ai o loa ma au nanga e se Samoa. Ona ele i o tātou le tūlanga vui le mwhai ona te lia ina Samoa i lalo o ia inga company ia po payment gateways. O mafuanga tonu na lai ona whaatino le tātou au nanga lea. Ina i mawhai e pisinisi Samoa. Ona iai se awala i whaonga atu e tangata Samoa i atu nui whafu. E tutongi atu ai au nanga mō lātou a inga i Samoa. Mana ia te le whaamani no ngor vai liu lea lau whionga Leaupepe. O lea la ua e whaatupu manatu te le vaenga lea. O lea ua oso mai maresi wala leo le whaafisiri a tonu e o ngā mo le toa tele o Samoa. E ongo au le kaku o nanga po ua iai foi pe e mawhai foi. E ongo whaakau ai masitulanga tauta a vale i Samoa. Ia e meisea o ngi onga po wala ua mawhai na whaatau foi le i whare ta a vale i Samoa. E mawhai onga e kau whaakaka mai le vala lea au whaafonga wale to a telo i lantou. O loo mo e whaatau ni ta a vale foi ia ka vale ala ua i Samoa. E leo ka mai e waku ingi. E ono o iei tātou po ua mawhai ona whai ani tātou o unanga. Ia, whaaftai le mor whaafsili.
manatua fo ia ASIATA. Olo iai fo ia tula fono tono New Zealand. Ia ia le afa inga ole tupe tele mfaiona fa nga to tongi ai oloa ilunga o Leaupepe Talai ia po platforms. Masalo taimi nei ole lima fe New Zealand. Le tupe fa atapulaa. Le amounts le mfaiona ngata ile tele ole fa atau taimi atasi. Faila la tatu o lo tulanga ta vali. Olona winga ia masalo e tatau ona afa pe luas fulu afe ia le tau ole ta vale ia lona winga masalo la pe tolu ia voucher ta 5 fe New Zealand totongu. Ia ona mafaila ia le ona fatino tulanga na ai mafai ole taimi nei. So se pistinisi ai tono sa moa e mafai e manao ina ia mafai on totongi atu e tangata I fafo ia oloa ia latou ia po latou tautua foi e mwhai ona latou whafsota I mele tatou Pacific 40 ona whao ngā atu leo lea nanga talo whawata e whai maa wala tutongi atu ai tangata ia I fafo ia meolo mana o e whaatau I Samoa whataitai la po ta vale mana o e tongi atu ne ta vale ia o nei lea wala e mwhai ona whaatau pe tolu pe wha vouchers e tutongi ina ia mwhai ona ka vaile tau o ta vale. Wow, o le wingo lau whamatalanga. O le makua I maavenga lava la o le tūlanga le au nanga. And I must compliment lau o fionga e me se foi o le whaletua. E tu sai o le whaatou whala I ngai tua antu o le whainga o le nei au nanga. Awalanga a fua I e whare mawhauwhau. O le kele o ngai nisi ainga. Se ua levanga fia la fuku pe fai ka vari Samoa a o le lefa ko ko ingo ina ko le karia mai kupi e maku e se me fa nga I mutulanga ai fa vetai o le ua manino le fa fonga le to telefone e ma fai la ona fai I ai ka nga e fa nga ma le poto pe la tulanga le ka I mafe e la fo I la lo le o nanga le tato ta lo fa vacha o sa o le lo fion ya sa o le leia e feutanga ai matou ma le pisinisi lai Samoa ia po le ale whainga o voucher se tau na whai atu ai. Ia ai pei mai lalo ai o le whaamalunga a le Internal Affairs I New Zealand. Mai la tau o lo vaia ia le movement o tupe mai New Zealand a isi atunu. Ia o nai ei la ia amounts na e pe whataitai ngol 5 fe New Zealand. Ia ali liwar wha Samoa masalo pe o te valua fe Samoa le me mawai. I le transaction, I le voucher tas. E mwhailau na whaatau whaalua whaatau la voucher tas. Ia ele mwhai ona whaatau ato sa voucher luas fulua fe whaatau waile le ta vale. But e pea no ta ora taimi mo sola. So se pisinise sa moe man na o ia mau atu se lato wala ngā tupe mai fafu. E mwhai na mato whai pa anga ma mato whai ele awala. Ia whai ngofia e ona tutongi atu e lato a inga. Ia ta vale o loa so se tua ngā mea lava. Atu whai se tu ASIATA. O lesi whai awala lea. E soani e whai tātou iei fafu. E ati na e pisinisi Samoa wale la watu sa o tupe alu anga e pisinisi mau foi la pisinisi tupe ia watu fafu ia o faingo fia na mau tupe e faola ia la tupe pisinisi ma so ni la vai pisinisi na yo tatu tangata pe o tulanga na fa tau a telefone mato ma lo fa tele la pepe ono le tata e kele angi si ofisili yo le foi tatu po kala me la so tai au ai vatu ia le nei ava no wa te lo le nai se lua sa ele nganta le Pacific 40 ma le talo fa voucher ia o le na fo ia lava le o nanga fo e tichi sa wa o sunga o makua I lau vivilu ai le la langi ma sa mo ako e le tichi sa io la foto le nei a taimi te toyo le tatu fa tanonga ia e te sau no e so nisi o vainga e fie sau no ia ile lua sa se lua tu sa yo o nanga ia masaru fa tai fo e me so to telo wo ma pa anga le tatu Pacific 40 ma le titi sa le fa fonga le taimi fa tai ASIATA atu no le la amata atu se fa mtalanga Falute Lene promotion le alu le al Pacific 40 taimi nei mala tu se ia ona o fai o tu le fo I se taulanga tautu al mato titi sa ia malo ia fa tai ASIATA te tono o le wo man fa ala wilo atu tatso se ile tai au ia tatso customers uma lo fa tau ia la so vouchers mai la so mo o kuso se pa ia la so a tai au leo le aman malo ia le customer ile se lautala cash power
E va alua fo ma le tato le sia tato pa anga le mauta Samoa. Le lato fo draw tai au le Leaupepe petrol voucher. Ia na on te whailo atu tato website so le www.pacific40.com le mawhai ena whaata welo tala fa voucher mo to ainga I Samoa. O tato au nanga uma ese na walisi atu lunga tato website. Mo nisi flava whamatalanga I mo alava mātou lunga telefoni. Pena fo lunga tato Facebook. Ai tato whiloa I tae au. Ia, whaftai Pacific 40. Ia, ai o le tautua ia le tātou titi sao. Ia, mantua o le tele o lockdown na wa iai. O tele ia whale o lolo o tapunia. Ai o te tonu ai o New Zealand. Ia, o le maua maitala o lo matala tātou supermarkets. O lai ei fo ia tātou dairies o lai matala. Ia, o tātou service stations po pampensini. O whale umanai tono New Zealand whai ona ngā e whaata wel top up e lafo ilo aine Samoa. O lo ia tātou promotion e sei yas wharile te tasi, se fulua tātou whailonga tai se Laautalai. Ia e anga wa ai lātou tono New Zealand ma Australia. E lafo top up tai luas Futa pe sili atu anga I Samoa. Ia pe whao ngā whaile awa nanga le Digital International. Na e mawhai ona lafo ile top up. La foile pando ia fai foi na la foile se len fa nga ila Visa po la Mastercard ia po la internet banking foi ia ai fa tai tele lava ASIATA mo le mato wavanoa ai le nei fiafi e ma fai ona maua mato e sosoani atu so se vaenga la le tautua ile numera olu atasi lima ono tolu fa mo te tisau ia fa pe foi le olu atasi o valu tolu lu tolu mo le tātou Pacific 40. Wha malulu atu iai lātou sa walau mai pem whaiona o mai I le whale ina I afsosoani atu iai. Ia o lo tausi foi tu la fono le malo ne te ua tu masta wale leo loka whaatasi tātou. Ia ono le puipuinga la vai tu la fono lo iai. Ai le leia walau mal telefoni. Ma whai te leo na afsosoani atu. So se taimi lava le aso, au mal po. Ia ono le nevai taimi lockdown. Ia tau ona 24 hours le tātou tautua. Ia whaftai tele ASIATA. Pe fo tātou blue wave mo le mātou wavanoa. Manu te leina foi fufanga whanga solo le nei fiaf. Mano whaftai I o ere o kua ia le fia ka whao ma le fia e vore sia o maenga. Ui o lea. Ia, mo moli le ngang whamalo ma le ngang whaftai tele I lo lua sase lua lau o fionga le li whaurulunga o le tātou titi South Pacifica. Ia, e mese fo le fionga tama I taipulu le tātou Pacific 40. Tu sai fo le tātou whaatara noa ngai le nei aso. Talinga fia longo fo I pe o le tale le monga sala fai. Ai mese fo o le ua manino le to tele o niso le atunu. I au nanga ma vahenga I mawhai o na au I ai. Le tautua ma le au nanga a le tātou Pacific 40 ma le tārofa voucher. E ngā te fo I lo tichi sao. Samoa na ue whafonga mai. O le ua whalau te lele a au le fionga le li pule. E mese fo I o le tamai te pule. O ai a le a inga I Samoa ma le lako pisingisi. Ioi. O lo o tau fia maua ma tufi tau whao I manuia nei o le Pacific 40 ana I whainga paanga. Ia, ngai le link fo I lunga o la u tautai iai. Ioi, nai lunga o tautai iai e aru fo I lunga o le tātou programa ringi. Nai le link ngaro o minga, ia e ke maua umai ngā information se ave o le page ma e fiso ta iai. I numera ia, ioi, e ke rei roa hala o manguia a whai ngā o le papala o kuri vai le ko kuri ma e tangi I le atua po whea kongu e whaasinga o mai ei whai toto o manuia. Ia a lea ua sa a le whai vau le tautai pe o le aso ia isa unoanga le whionga Leaupepe a meso le wharetua. O lua tasi, lima ono tolu, o lua tasi, lima ono tolu wha, tichi sao le nā. Ai a whape o le vaenga a le Pacific 40. O lua tasi o valu, tolu, lua tolu. Mori wha malona whaftai tele, once again, tatou whira ila soa tai au, lo whionga tamai tai pule, ia e mole nei vaenga na fiafi. Ia, manguia li ile kou lockdown ai tonu o le whale le nei vaenga na fiafi. Ia, malo Samoa le ono sa ile liva ngora fiafi o vai no fata lo fatu ya Henry na nai matulino I ka lo fai erga tai leo sa lo me tau mo fai mare to atele o to fanga Polataivao Marini Pualiana Matangi Stevenson mo to uma la ku sa na pese I sa o langa ko mai ka ko pese momo ya e pangale on tatu taimi tatu fata tanonga ku la lunga lo mai a foi mai e la ori malia le fi fa uma ko la por kala o ke bese vai,
Understand one thing when I try to listen to one rap song. I try and I try and I try and I try and I know there's something's wrong. Every time the DJ decides to play, oh, it's go up in the air. Everybody chanting, doing the boogie, oh, what an atmosphere. But all I hear, hey, hey, yo. Baka 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 baka. I hear it. Baka 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 baka. Chanting, singing. Baka baka. Even when I move a little closer. Baka baka. Put my head up closer to the speaker. Baka baka. Turn up the radio louder. Baka baka. Everybody come and join the party. Shake your body, body, shake your body, body, move your body, body, move your body, body. Mawalaw ka, maawin mo sick. Mulila mga ba, ilafia ay. Go, iso si me ay. Kakuwoy siyang ingwenti. Bekakuwoy ay KFC. Kale may pingaki. Bekakuwo pe ilametis. Ile lava 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 lava. Ile lava 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 lava. Oh Yahweh, shake your body body, shake your body body, move your body body, move your body body, shake your body body, shake your body body, move your body body, move your body body. Tua male au nanga mo tau sa mo service station nei tona i matu. Ma tau teu tuina lo ta vale, ma le tele unisio matu au nanga ese ese. Ale ngata foile, ma tau te seke ina fo ilo ta vale. Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Apa itu yang baik pak urusan? Awalnya telepon, matu tu siapa lah yang voice mau lah ucapan. Mulu no posilah dia, mua tapi lah ucapan lepas out. Mua tapi lah telefon ni time me utu ina lah ucapan. Malah bayang mulu. Mana tua fo? E matua I fasa ina, lo tau maftapa ai no fuanga papeni. Ota Samoa, ore mota mo Samoa. Mato te fia e au na pe mo o Samoa. Maftaile fia mai. We'll see you again. God bless.
te vili mai tina to meti mai New Zealand mai vai talo fa tale e la forma del telefoni per ya on me piccinho ana ya talo fa macha ya wai te le tawalu se ofisa voi le se te tala lo ofisa mai ya le sa no puerta o le sia sa so se faro lo fa ingo fie a me se le per wai ma lo telefoni tai mi uma ono winga na ana saua le talo fa macha mal tina to meti sa lo faro lo seki talo fa macha. Ya le na taibero wa tile o toi varu minuto de talo le tu la fitu fa mai aina ya mama e fo ile tato proclame o le tauta ya ima ASIATA le nei foi faenga o le afiafi ile aso se fulma valu le o kuso a lua feru so mtasi au tato ya ile ulu yaso o le fa mama luina o le level 4 lockdown o le tapunia fo yo manto nei New Zealand. Mo aso e fitu ya matou au kilani malitu langi le latu le Coromandel area Coromandel ia ai mo le tolu aso ia ile fa solo tuloa ile si vaenga o New Zealand atoa no winga mahalo na vre sai mahalo fa toa to telo o tole mafuta ba dunga pro kalame fa mahalo atu fa tayatu ia ilo mafuta mai ia ngata fo ile o sheinga o le tato pokame to fine anive inga ia me se foru sa inga lato maftanga tau malupe vau ia mahalo lava mafuta mai su alo beti talo fa talo falava ilo fionga ma tua faiva ia ma fale luo to ainga ia au tiro foi ai wakapu ia ka ku kanga pe ia wala ngai ile mfa ko pa ile silki ngores ia e mahalo lava ia to le ia to aporo ma to maftanga lima manatu ia ngata ile o to atele lava o tau foi sai lungo tanto programa fanga solo tanto tala winga le lockdown ana nafi te fa sa kala le no rato nafi no mai ala programa no fai lo atu tu langa foi o ia tanto New Zealand pe antar su ma lo pon po o ke ala ku il back and save man to man ko mo ko ke uma lo programa nafi le tai tale valuma ai o wa ku o fiu ke kule lenga ai si sira me fela auto ile empty o faka ile songa o te fai atu la utala o lea lava e palasi a tātou le whainga tuai lava ringei mai lava i le lao lockdown. Ai o lea nganga tonu lea o la mātou pito la au mātou tangata whaasala lau. Mātou te whaamanatu pēa ma tātā longo atu i lo whina ngā. E rā sei wakunga i akai e ki se sila mai ei. No tangoa fo ia nafi a whatu se o whina na mau. Sei kapu e mea akai. E whaelo ai le tūlanga popole ke le marisa salu. Iyo. E la mea maari en kupu ngafi. Ia ole vaenga atoa le na le meet for ye le back and save I manu ka. E mana tua back and save manu tau. Kasi le a back and save ile ro makua I ke le ko kongo sa fo kilang. Awa sila mai le empty o fakanga empty. A ole nge le kara se furuanga pole nga fa marosia ile tato wa lockdown. Fa solo ASIATA. Ia me so re kiunga. Ele ke le sa faka le fa manu ele o o ngare le koloni. Le koloni foi le nga ki sila ai pe solo matulanga tisius ngai do le o o nga. Ia ai fa talo fa toi foi I nai tangata uma io ora ku vai. O le lau ke kuku. Penga le lua e o loanga o fiara koe au mai. Langa mana tua. O lea e tatala lava tātou fale nei ia so uma le lockdown. O le mele le misier ko kele. Ia wasi sila kula sole. Pe o kau faunga. Ia no la tu le fa pela ka mai puenga ia kai si ave lungo la por kalame. E toi fa mana tu atu ma toi tata longo tu ma se fausa mo ala tu no pele. Tati ia le tatu fa nati ma le tatu sasalu ma le tatu wofu ile le popole pe nganga ka ori fa moi. E oe la mai le ia atu mo e ro na tu fo ile le ngoma ro le mo fo fa. Ai e ila kama yakale lo kango fa e mo kudu. Or ko ainga hakala le anga mau ko ainga va ainga le fusi le mar kumule. Si sira mai pekele ro mai o anga fi kama iftauringa le ngos. Al me mari e an ko le ya. Si sira mar kama yakale. Ei. Hoje se casi meio. Ia, wa si sila la ia tu langa fa pene.
o le mafuanga ma le o to mana e vatu tu nga video ne ele o se tu langa foi balanga o share solo ele to tele lungo le penga ta fai langi ele o ya se si o patino po o tau ma o se vanga ya si clean your room or what se vanga ya si tamai si to fine foi le pu e mai le pi solo muli mai ko malang ko roli kwa fefea ai o le winga o la tala le ale no tau fai atu e o ngale fa e moto le talia fai male sona ya tato nei e tope lau fa pene ma mana nati fa pene le o e fai ara ku fa ka io e fa mole talu sanga tu mananga vai o le mangingo io le usamo e le nkolia o la tala na feto na le la usamo nga mangingo io kalanga e fai mai le si mai ka ia io tu lo wa ia nga kausan mau ai fai ngai o fitawinga ia ila son nafi ona tu langa fo ie ile nga ki kau fa o loa na o sor tato lockdown le tau sanga le na te nei ele na male laina ile tau o loa fo isa utal nga makua fa sawa ilunga fitawinga ai si fo ia atangata i pepa fo ia o pepa solo ma toilet papers tu langa o falele ta o tu lo fa fonga samo ai ke sirfia na matua i fai mai ka unga ale foi la o le nei lockdown ele i kar se furu ruanga po ai fai feta winga ma fuki nga uru ma korokora nga of ai fai foi ono tu la ngai fa tauma fa amore mole o le me foi le non ta o la uia fai por kalame e me se foi wasa o te me foi o tau tu le sa mo o le i tempo lockdown mo ele kai ngo va ko se tala tau fa apopole vale ai lo fina ngalo o lea ua wha manino mai lava. Le ufa manino mai lava le tātou aso i fua maroloina me sota mai tai pāle nia. E mawhai a o ngā kakala supermarket. Countdown, food down, back and save, new world, o a malava. Ngai mawhai le fo ele vei ma le warehouse ea. Na ua le vei ma le warehouse. I lalo le wha malu lea. O le winga lau tala. O le ara mafua anga la e sanga ngaki ai lava. Ma ea. Ia ngā ea rua lungi lai whai mengi whakau e sa ua io o masa sa me yo lava ma o si mai mo folinga ia mani tu langa fa pena ia o le toi tata longo ASIATA male a tato wa por kalame le o toi tasiri minute fa mai ale o por kalame o la u tata longo ma toi valvalusia o le fau toi fa mana tu atu le tato wa o ngai Evandale ai mai sor to tele o kilani ai la fa pito o ngafa la o fau tuanga le nei ma tu o lo o tawina to walo mo fa nau ile a o ngai Evandale kolisi Evandale o le sia tato case le o fitu ai case confirm le aso le nei ele delta variant o se faia onga o lo o faia onga manga lue i nai Evandale College now o le tele o tato walo mo tama fa nau o lo o tawina ngata fo ile o ye ni faia onga sa mo o le ua saule la pata inga e mese fo i o le puletini mai le a onga Evandale. O le a wha anofo e sea quarantine malava isolate. Mole se fulu faaso. Now, pe wha au popo, pe le wha au popo ale se fulu faaso o le fitu aso le tātou isolations le whaima le tātou level 4. E wha a wau lava o tau Evandale se ia mai ale se fulu faaso. Lono winga, o le tātou ngā luenga e whaiwhaatasi e mo o miele lango matua a ue te musu e vela u whanau leanga o mea tā ua i ave whanofo i sea i ngai ke ua umai ai mapuna mai eise tū langa o ngaonga i to tonu a inga a whapeala o lautama pēnga le ia onga ngā aso pe fia aso e le ia onga e sili le puipuia i lo le toi tau tonga fitia mana tua e sili akure masau o le whaingar kama lea ngai lo le isi lava wha mai le nga mua mai o le halo o le COVID is full marai valama o le vaenga la lea no mana atu e wha mawhatu ele i wha mai at proklami. Ia, tau tua nā, kau ke koe fo ia i mea ngā amaka mai kak proklama. Mask, o le mea mua. E maa ngai a whaera kama lea. E vai whinga le pia kau rea ruwha ale pai riska. Iyo, whea roa roa i sora whapenga ila. Ki ngā o sio watu o lua iyo ke rua mafukai le aso ma sio wha. I hana wha maika maiki. Good morning, Daddy. Wait. Good morning. Good morning, children. Ia nga. Ia fa peor. Ia kamar nga ia olea. Ale pasi ia fa penge. Iyo ia. Mili. Ia na. Ia fa nga kango ko ngingi maro mauru.
tafi ma whaonga le tātou hand sanitizers ai le mai ai ona whaonga whale le tā ua ia pe le tāngo fia fo tau ngafutanga po o le alava ia marisi vaenga o le rua mika manatua o le rua mika e le whaonga inga ia i tutonu lava o lau papo he so le fua makanga meli mai kanga kam whamai siata se me se fokuanga o le o ke ia ua musu marfinge so mai o ka fa mo fa maru no mika o le hanko vai ko nge ia le Leaupepe Talai e le ia yangina ua mika fai so ia se ko ke ora le anga fa pena le o lo lava ainga e le lava to va i to tono to papo e halu fo te savali ma tu langa fa pena i lau lava neighborhood len sa no aita mai tai pan miana savali vali io fai lau mask ma savali vali io au kafa so ia ke halu fo le falu le si ma kupu fa mai ma fe kala fa ngare so ia matato video call ia ni sina tato fa manatu ia ma ona ingalo be kind io so ike mean io e sale mean sa kangir ki ben ani mo ko fa mai io really ole meaning io le ya ASIATA matato por Kalame o le TAUTAI le ne yaso awali tia le tua fa fita tele la mafutanga le ne yaso o omiro le share ta por Kalame tu fatu e ti toi maua pe sei tu launa e maua le lungo le tato YouTube o e le te fsiri mai wo misir fata no anga le feonga e ele minister fatu anga e ti toi maua e le ngato to ti la vai lungo le tato Falute TV po le TAUTAI e ke maua fo lungo le tato YouTube channel alofa tele mo oi be safe be kind and stay away from trouble tato filo ai taimira fu eta silaso tayao fa mangaro se leo soifua mai Squad, baby. Rex, J Sands. Let's go. Oh, say I'm say you are complete to me, girl. You by the way that you move and the way that you smile. Say, oh my Dorima, baby, you be giving your hand, I'll take you anywhere. You give me something that I never had. Cause you care, but about to me and the family. Say, why you waiting on me to talk to you? Yeah, I'ma listen what y'all say. Yeah, don't move out in the come here. Yeah, they on the layout, dirty wine, girl, dirty wine. Yeah, say, I'm in and not the bite to get out. Say,